Posle više od 20 sati i odlučnog reagovanja Beograda, ali i međunarodne zajednice, nazire se kraj krize na severu Kosova, pošto je večeras u drugom pokušaju potvrđen dogovor o povlačenju pripadnika specijalne policije ROSA u Prištinu. Ukoliko tamošnje vlasti budu poštovale dogovor, situacija na Kosovu mogla bi da se vrati u pređašnje stanje. Ono što je Priština pokušala je, kao što sam više puta i rekao, da promeni situaciju na terenu, da mi ne bi imali o čemu da razgovaramo. Meni je drago da smo to kroz jedan konstruktivan dogovor sa Evropskom unijom, sa Prištinom, sa KFOR-om sprečili. Sve što smo danas govorili, dogovarali se, razgovarali, građani opštine Leposavić, građani opštine Zubin Potok su bili upoznati. Ništa nismo radili iza leđa i sve smo radili u interesu ovih građana, radili smo u interesu mira, stabilnosti, radili smo u interesu prosperiteta ovog naroda ovde. Iako je prepodne također saopšteno da je došlo do dogovora, Priština je saopštila tokom dana da neće povući specijalci. Nedugo posle toga u pucnjevima kod Zubinog Potoka ranjen je najmanje jedan kosovski policajac, kada je grupa pripadnika KPS-a u 2 džipa pokušala da se vrati na prelaz Brnjak, koji su 3 sata ranije napustili. Ovo je jedna pretnja da se jedan mirovni proces koji je pred nama i koji je od izuzetne važnosti i za Srbe i za Albance i za čitav region potpuno dovede do kraja i pre nego što je dao vidljive i konkretne rezultate. U međuvremenu reagovale su i Ujedinjene nacije, apelujući na mirno rešenje novonastale situacije na severu Kosova. U sedište te organizacije u Njujorku potvrđeno je da su u toku konsultacije zvaničnika Ujedinjenih nacija sa UNMIK-om o tome kako da se doprinese smirivanju napetosti.